ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯇꯔꯥꯁꯨꯕ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯅꯣꯅꯦꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯍꯩ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯁ꯭ꯋꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯒꯦꯝꯁ ꯁꯦꯄꯥꯛ ꯇꯥꯀ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯇꯔꯥꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯁ꯭ꯋꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯁꯤꯝꯔꯦ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯦꯈꯥꯉꯝ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯖꯦꯠ ꯀꯦꯈꯣꯟꯕꯧ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯥꯏ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯀꯣꯝꯂꯥꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯗ स्टॉल चामरोमना अथोहेन तानकी गवर्नर डॉक्टर अश्वनी कुमारना बन ब्लॉकेट अमसुंग फार्म के पोथोक यावना उहै वाहै सिंग बॉयकॉट तौबसी लौमी सिंगी मायोक्तनी मसिना लाइरब लौमी सिंगी सेल लाकनबगी लंबीदा चाउन अपनबा पी था कया वाना होनदुना पोथोक सिंग पुथोकनबा होनरिबा इमुंग मनुंग सिंगी सेल थुम अमसुंग सोशल जस्टिस बु मतपनी असिगुम लौमी सिंगी सेल थुमदा चाउन अमांगबा पीबा थवोंग असि तौबीदनबा अपील तौखी उहै वाहै लई अमसुंग मनामसिंग थाबना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट खक्तगी नतना स्टेट असिगी सेल थुमगी फिरमदा चाउन अहोंगबा पुरपा ngamgani asigumba festival asina lawmising dukan phamlibasing amasung lawbagi sinmi oiribasinggi income hengatpada mateng oigani masigi damak magun leba uhai amasung farm pothoksinggi damak preserve amadi package taunabagi damak farm amasung factory sing linkhatpa darkar oi haiki socio-economic justice should not be denied to ordinary people, especially those living in small towns and villages like they are here today. It must be remembered that the daily wage earners have to feed their families back home through their meager earnings. Calls for demonstrations and disruption hurt the poor people the most, whereas it is our first duty to take care of the weak and the poor. My appeal to all those elements, leaders and organizations, whether overground or underground, whether political or non-political, please refrain from causing economic loss to the farmers and denying the fruits of their labor to the poor people. It is the duty of all of us, especially the government of Manipur, to ensure that there is all-round economic progress and people enjoy full liberty of movement and employment. Chief Minister Okram Ibobina Komla Thadiba Simbu Puning Thawanaba Madinaba Department Katanaraga Akanaba Vacation Semnaba Sarkar Honari Sarkar gi thabak tahodre haiduna ningba kaibiganu angamba thabak shubada ikairingai oidi Jingda lambi thong fagaranaba PMGSY scheme gi chada marifu thadari अथुब मतमदा हाउचोंग अवांगकुलसी एसडीओ बीडीओ ऑफिस थमनबा सरकार होनरगनी नोने पुलिस स्टेशन असि फुल फ्लेजेड पुलिस स्टेशन ओइनबा थौरांग लोइरी अथुब मतमदा संगारगनी पीएचसी असि रूरल हॉस्पिटल ओइनबा होनरी कुमजीदा गवर्नमेंट गेस्ट हाउस अमा सारगनी हाइके तमिलनाडुदगी ओरसु चौचाटपुरदगी ओरसु सेनापति उफुरदगी ओरसु मागी डिस्ट्रिक्ट दा मयाम से वादी वारो बिगरु चलिंदिएबा यारदी तंपाक्ता तहनबियु तंपाक्ता वैली दा तहनबियु हाने ता थ्रू ऑनरेबल लेवलिंग क्रिकेटर केनो तोबसी आई मसिमदी खंगे पुलिस में होइना मोय डॉक्टर दा रिक्रूटमेंट तौदा सिलेक्शन तौरबा एमसीएस दा मणिपुर फ्रेंड्स तौबसिंग से लोइनर दा तंपाक्ता की मिसु अदुगा सिंगदगिसु यामद्रबदा मिनिमम 3 years हाइसिरा 5 years हाइसिरा मोय Deputy Chief Minister Gakangam Athingba Marata Orange Festival da Saru Yabasi Nuai Ekoina Santi Lenaba Amasung Chakonaba Puraknaba Honabatai Miamgi Kanagadaba Thauram Chakwa Thaurang Lakpada Kanagomba Mu Karana Ban Blocket na Hector Mang Thaba Sina Kadaidagi Chakopayagani Ekoigi Leba Asi Chakwasi Haidibra Natragana Chauthasi Haidibra Hanke State Asi Chingtam Punahona Minaduna Chakwalambida Kong Thangli Chakwasi Haibadi
मीबू ओकपा अमसुंग लौबा हैबा ताई चाखोटपगी लंबीदा खोंग थांगजिलकपदा बन ब्लॉकेट तौरबदी चिंग अमसुंग तमदा लेरिबा मियामना यानिंगदे हाइबा खोलाउ लाउबा मतम ओइरे हाइखि शांति इन तंत्रवा अमली सखतवा हैबनी मरमना अखोई शांति लेने वाले पंछी नमता है शांति लेने वाला अखोई मुझे सामने है लेना सिंह विजन मानवता यूनिटी ले बताए मुल्क आगे को डेवलपमेंट मुतुम भाव डेवलपमेंट में लाकर देगा इंटीग्रेट तो गया कंफर्म तो गया कंफ्रंटेशन ना डेवलपमेंट लाकर तो गंदी ना सफलता में तो गंदी ना इन तक तो लाकर गंदी ना ऐसे लाखों तो लेगा ना मुतुम भाव डेवलपमेंट में कराएगा लाकर तुंगदा कोमला फेस्टिवल की अथोय एहन तानबदा मको मथंग तारबसिंदा सेलगी मना यंथोखि प्राइवेट ट्यूशन तौबगी चांग नोमो नोमोगी वांखलारिबासी अफब खुदम नटे मसिना महिरोइसिंगी मरक्ता चावनो खेनबा अमा लहलगनी प्राइवेट ट्यूशन तौबगी चांग वांखलारिबासी ओजा कयाना स्कूल सिंदा लाइरिक निंगथिना ताकपीदबा अमदी बन जनरल स्ट्राइक कया असिनानी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर एचएन के शर्मा काउंसिल की चेयरमैन डॉक्टर एस नवचंद्र अमदी बोर्ड की चेयरमैन पी धनकुमारना आईएसटीवी न्यूज का उनबदा फोंदोरकली मणिपुर पिकीब अंगांगदगी हौना महिरोई कयाना प्राइवेट ट्यूशन तौबगी चांग नोम नोमगी हेंगलदीब असि लंदमसिदा बन नमदि जनरल स्ट्राइक कया तौबा लोइनना मही तंफमसिंदा ओजा कयाना लारिक निंथिना ताकपु वाटपदगिने हाइना फोंदोरकली मणिपुर थोइबा बन सिंह ब्लॉकेट सिंह जनरल स्ट्राइक सिंह असिना स्कूल चटपगी चांग असि यामना हंदरपा मरुइना प्राइवेट ट्यूशन तौर इसे मासे गवर्नमेंट प्राइवेट की ओजा सिंह अदुम लोई इन्वॉल्व तौर लोइना अदुम तौर अदुना स्कूल सिंह सिदा फजना तापीदबा स्कूल सिंह फजना कोर्स से कंप्लीट ओइहौदबा सिना मदम दि अमन मखोइना ट्यूशन ताइबा मखोइना ट्यूशन दा angang sing si yam seriously takpiri ba sumaina school da takpiragadi angang sing si henna school lom da emphasis pigatra haiba sai khanja banai gi mota education da commercialize ko parent learning में केने interest भी को सिगुम में आऊँ तो कुछ ना fundamental clear और तो कुछ ना अंगांग ना higher class ला है कि tuition तो कुछ आने को दे प्राइवेट ट्यूशन सेंटर क्या सेंटान फम अमगुम खनबसु यावरे मसिना ट्यूशन तंबंग अमौदब महिरोई क्या की मराइबक तंबंग अमदबगी फिबम द लाकलगनी मसिना तुम कोइना चथरबदी महिरोई सिंग मरक्ता चाउन खेनबा अमा लाकलगनी थौंग असि अफबा ओइगनी थाजदे हाइरी ट्यूशन सिदा थाबा ngumdaba छात्र मयाम am लेगी ममा मपा मयाम ना पैसा लेजतबा खचतब आदु रगदी आइगी सासिंग सोइद्रग लोरे हाइन खनबगी वखलोल अमदा संजन बीखरबरा इन खनबगी वखलोन दो एगोंद सुमना सुम फावरक यावी कमर्शियल एंगल लगद्रा आइगी छात्र ने हेन फै आइगी छात्र ने कन तो नेगेटिव कंपटीशन में पुरबो नेगेटिव कंपटीशन जिना प्राय तो वे द छात्र जिंजी ममुता ना सब्जेक्ट फंडामेंटल साउन खन्न बोनो दी मुता मार्क फंगनबा जिफा पुनबा सोंदो चटखिवा ओजासिंग दायित्व से हम सावे होगी प्राइवेट ट्यूशन थोड़े देन खरा मना बिजनेस ओइन खले ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर दे हैव कन्वर्टेड बिजनेस सेंटर मन फी गासे अंग बुद वांगे भज से सब 3500 सब्जेक्ट अमदा लुपा लिसिंग संगा दे लिसिंग तरी की लौरे हान लोक्सन दोइने दुसु ओजा सिंगा प्राइवेट ट्यूशन सेंटर सिंगा लाइरिक ताकपगम स्कूल सिंगा सु लाइरिक निंथिना ताकनिंगे ngalingeda प्राइवेट ट्यूशन की चनबी असि हंथा हन्ना बखोनबदा अचौब थौदांग लमिनबगी मतम ओइरे हाइना मखाताना फोंदोरगली basically the social mindset whole society mindset ama sindu ko or chungtho ko chane era madu chungdo ko di government matun na su yaro presentation kada na su yaro NGO ko na to su yaro ramasi punam ko ba joint effort am changi at all levels at all areas punna to na ganda control to ko ni era kaji masidi akoi guardian parents society adu dana tana government gi अचौब मियेंग संग दरकार होय ओझा ओइनिंगदब सिंगु ओझा ओहिमसी मसी फत्ते सिंसरली ओझा ओइनिंगबा सादसुबु सेमनिंगबा तंबिनिंगबा अदुबो ओझा सिंसिना ओझा ओहिमिगदोम लाइबा ट्यूशन की हाइगलाइबा हेंगलाइबा पोर्सी कंट्रोल तोबसिदी तसेंगना होय लाइबा सोसाइटी असिगी यामना ज्ञान तामिनबा वाखन तामिनबा
पोट अमा चंगी पाउदमजरी सुनील कुमार ISTV न्यूज इम्फाल मणिपुर की डॉक्टर सिंह मसाद खर हेन प्रोफेशनलिज्म लेरबदी मियामना लेरिब थाजब हेंगलक्तुना हेन कंट्रीब्यूशन पीब ngमगनी हाइना कोमापन सुबा ऑल मणिपुर मेडिकल कॉन्फ्रेंस सौदोपगी थरमदा वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर के रतन कुमार ना फोंदोखरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मणिपुर स्टेट ब्रांच तसिंदुना लंफेलदा लेबा IMA हॉल दा पांथोगिबा थरम अदुदा चीफ सेक्रेटरी PC लमकुंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोहेल अख्ता अमसुंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मणिपुर स्टेट ब्रांच के प्रेसिडेंट डॉक्टर KSW सुसर याखे चीफ सेक्रेटरी ना अना लायंग असि स्टेट सिदा फिवम फगलली खुदोंग चाबा कया खुमांग चाउसिना चाउसिन बेहेंगलक्तुना मपालगी स्टेट का चांगदमनबदा थोइना हंतद्रे हाइके डॉक्टर रतन कुमार ना मखा तारदुना डॉक्टर सिंह हेन प्रोफेशनल ओइबगी तंगाई फदबलै ngasi थेंगनरिबा इशुदी सरकार की डॉक्टर ना लनाई प्रैक्टिस तौदुना हॉस्पिटल दा पुनिंग चंगदबदगी अनाबगी कांगबुगा नुंगाइनदब थौदो कया लै हिरमसिदा डॉक्टर सिंह प्रोफेशन दा हेन सेंटर थमलबदी अफबा अमसुंग चखटपो ओइगनी हाइके अखोई युम कई मैम अमा सारगा एक्सपांशन मैम अमा तौबदो दैट इज whether it's my center, money is a center, then family is a center. Where is my center? So I was saying self-introspection. If the center is my principle, then that will add to my professionalism also. To keep in pace with my professional ethics. Professional ethics dazu, professionalism dazu, madui centers akoina principle law taragadi akoina mayamna public na akoina bevar toriba respect toriba expect toriba se adugi matik akoi hengalakani haibasi mase thamjadingi madugi damakta akoi same saba akoi introspection amadarkar lei haina ai thamjari Manipur Film Development Corporation amasung Russian Center for Science and Culture Kolkata ani na puna sinduna chayol ama chupna chathagadaba Culture for Friendship and Cooperation ngasidagi Palace Compound leba MFDC gi auditorium da Chief Minister Akram Ibovina hodokre hodopagi tharamda Russian Federation gi Consul General Irina K Baskirova Russian Center for Science and Culture Kolkata gi Director Alexander V Mazika amasung Hana Minister Edamba Dr. M Narasusarya K Consul General Irina na Indian Russian Leibak Anina Taramanga Suba Chahi Chadagi Hoduna Ngasi Fawa Hiram Kayada Afaba Mari Lady Leibak Anigi Yanakibagi Sarugama Oina Asiguba Cultural Exchange Amadi Festival Hana Pangtopa Haike Chief Minister Akram Ibovina Ngasidi Culture Katanatana Sports Yauna Afaba Mari Manipur Gasu Lainaba Hore Russia gi Cinema Circus Amasung Bele Malem Damaming Chadi Equigi Ladiba Culture Ga Exchange Taunaduna Hena Afaba Mari Thamduna Amasung Mateng Pangnaduna upon Bagi Sakti Jason Hansi Haike. It should be protected, preserved and strengthened for the benefit of us all. The week-long program of Culture for Friendship and Cooperation, which includes dance, music, theatre, film shows, literary events, lectures, opening of Russian language class, among others, will go a long way in strengthening the age-old cultural relationship and friendship cooperation between India and Russia. Festival asigi ahobo numita Russian documentary film amadi Sochida amasung Poems on Ice loinana Manipuri feature film Nangna Kappa Pakchade utki Lamdamasida Kundaminariba Kanglop Singh Amaga Maganusi Chanana Laminana ba IFCD Minister Ngamtang Hakubna Apil Tauri Lemakong Leba P Molding Kungi Chahi Chamasurapagi Ningsing Numbi Ama Hangdopagi Tharamda Minister na Wafam asi Fongdokibani Tharam asida ADC Kangpopi gi Chairman Haukolang Hangsing Amadi Tonga Tonga Kulgi Chief Singh Susaruyaki Minister na Kulgi Chief Singh da Kudolpa Piduna Ikai Kumrabu Utki Minister gi Khongchat asiga Mari Lenana Sada Hiski Manung Channa Monpizang Kulgi Chahi Yankai Surapagi Ningsing Yumbi Hangdopaga Loinana Minister na Mateng Pangduna Nauna Saba Church Building Amasu Miyam da Kusinaki Tharam asida Minister na Saka Asina Ching Amadi Tamgi Kenabalaitana Chief Minister gi Midye Makada Chakwa Tharangi Kaya Paikali Masida Miam na Sumateng Pangbiu P Molding Kulgi Playground Amasu Church Mahaki Makedagi Semgakani Haiki
Manipur State Legal Services Authority na December 13 da pangthokhiba lok adalata case kulumdoi loisinkhre haina Manipur State Legal Services Authority na thadrokpa cherol amana khangalali. English ma jamapan marfudra nipanda transgender singda HIV AIDS na nabagi chang asi chada kumapan oirambadu hengar handanaba Max na project ya paikatuna honari haina Max ki joint director Abhiram Mongjam nagarang bota pangthokpa Trans Queen Contest ki thoromda haikre Solidarity Event Trans Queen Contest Northeast English ni tara humdoi ki haudopagi thoromda Manipur Legal Services Authority ki hanagi member secretary A Guneswar Sama Max ki joint director Abhiram Mongjam sathi amasung American Jewish World Services ke mioi kyana sarya ke Abhiram Mongjam na makhata na haikibada transgender sing asibu ekoina hanthana yengbiroi dabani makhoi gi wakal amadi thauna lingjan pun thogat piba tangai fadi makhoi da HIV AIDS sandorak tanaba Manipur gi district kayara project kaya paikali haiki Manipur da high-level community marakchida work toba project ekoi mafam bari da lere mayam da sezai da suya thokchare Imphal East West aduga Bishnupur Thobal high-level district singshida ekoi HIV/AIDS thingnanabagi activities asi ekoi National AIDS Control Program makhada ekoi parks and ekoi lokot chaba hojare All Manipur Nupi Manbi Association amadi sathi anina Max amadi American Jewish World Services ki matenga loina na pangthokiba Trans Queen Contest aduda awang nopokta leriba state singdagi transgender kuntrama thoina saruya ki athoi hen tanaba aduda Beyond Slicem na winner Nepal Rajkumari na first runners up amadi Sundar Khaidem na second runners up taki West of the Northeast na Meghalaya dagi Nikki Marwil na takre Tamenglong district ki manung chanba khopum tabakta nomada pung nipan khak BSNL gi mobile service tawri hiramasi matangda Jalanong Students Union khopum area gi mioi sina hakthena na chatuna yengsingkre Gaijanglong village da yungliba tower asigi generator yadabadagi thakya service tawkhidi inglisini tarani thoigi November thadagi generator yadana lerakpa adu tayi asigi November thada sembadagi tower asigi thabak horaki generator asigi diesel thausu mafam asida post hangliba army na control tawi haina phongdoraki hauji BSNL na piriba mobile service asi hauji miyam da pung kunmari phangan bina ba puning chingsilali adu akoina hai janin ni se electricity lom da hair ga su electricity se sahi amada hata ama ko mangata electric se phangmani na akoi upai leitre aduna yar ga di akoina request janin sidi solar na electricity mahutta natraga generator mahutta si solar se install tawraga mafam atai da solar na install tawraga thammagumna akhoi gi jaga sisu khoi remote oiba jaga sisu solar sina adum generator salaiba mahutta solar sina adum install taw haldi 24 hours se adum service phangba ngamani haibase akhoi thajabali District Agriculture Officer Senapati amadi Project Director Atma Senapati anina sinduna RKVY amadi Rainfed Agriculture Development Program gi makhada cycle subdivision gi banung channel leriba tonga ba khungang gi progressive farmer humfuda ringtham gi marumarang amadi atei kusukulai kaya cycle subdivision gi manung channel leriba thangtong government high secondary school complex se yenthokre Senapati DC PK Jha Director Samiti M Gojendro Project Director Atma Senapati Y Ranjit SDAO Kampopi N Ratan amadi SDAO cycle TS Joy Kumar Susariaki Wangang kibasina ngasi piriba polam sing asi niyom chumna sizinaduna pothok marang kaina puthokna bohona si haiki DC Senapati PK Jana lobi singna lowu singumbaga mari leinana thabak thorom singda amadi atei khangningba leibe singda Agriculture Department ke officers singa unaduna tongan ba scheme singi kana sing lawna bohona biu amadi pothok marang kaina puthokna bohona si haiki not hesitate in approaching the Agriculture Department and their staff. They are there to assist you. They will help you. Whatever you need to know regarding agriculture or growing even other kind of crops, they will be more than willing to support you and help you. And I wish you all the best. And I really hope that very soon the area will emerge as one of the footballs of the state. Imphal is the industrial state ama thamagalwena khurai kendra gi manungda solar lamp thana naba thorang leire haina Manipur Pollution Control Board ki chairman Dr. NZ Bijoina khurai angom mamang lekai da nauna saba community hall sangaba gi thoramda haikre pradhan member amadi tongan ba myoi kyana saruya khiba thoramadu da MLA na makhata na haikibada kendra sibu faudna cheliba idil turel gi mathakta athuba matamda thong ama sanana ba honari National Highway chamaga yankhai humdoi gi road diversion torokoda kendra asigi manungda
चटकदबा लंबी थोंगसिंग सेमजिननब होनगनी हाइखी जाति की युम्बिरल ओइगदोरिबा नहासिंग अमदी माइरुसिंग की अपाम पामदा अमदी सजेशन कया पिरकनबा ngasi हाना पीडीए की चेयरमैन ओइरंबा एक्स एमएलए अमदी एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट की थौपोरिबा डॉक्टर केएस लोकेना एनएसयूआई की वेबसाइट अमा हांगदोक्रे वेबसाइट अदुदी www.nsui.in ni ngasi manipur press club ta pangthopa website hangdokpagi thoram aduda MPCC की जनरल सेक्रेटरी विद्यापति शेंजम अमदी BCC की सेक्रेटरी जितेन अमदी NSUI की प्रेसिडेंट विक्रमजी सुसरुया के जितेन अमदी विद्यापति शेंजम न फोंदोखिबदा लाकदरिबा लोकसभा इलेक्शन की ओइना कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो दा माइरुई सिंगना सजेशन पिरकप यागनी NSUI असि कांग्रेस आई की यामना मरु ओइबा मसा अमनी वेबसाइट हांगदोपा असिना युमदा लेना लेना तोंगा तोंगाबा इंफॉर्मेशन क्या पीनबगी खुदोंग चाबा क्या फंगले असोइबा अरानबा अमदी तवनिंगबा कया लेरबसु असेंगबा मिंग अमदी एड्रेस की खुथांगदा पाउ खंगनबिउ अतै चाखोटपा स्टेटसिंगददी पार्टी सिंगी स्टूडेंट विंगना यामना फोंगना सपोर्ट तौबंगमी मणिपुरददी मपांगल फुदोपा ngamdaba asi laibak thibani haiki डॉक्टर लोकेना मणिपुरबु अफब माइकेदा पुरकनबा पांडमदा महिरोय अमदी नहासिंगी अनिंगबा अपांबा खंगना चटपताई एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमदी अतै हिरम कयादा हेना फगननबा सजेशन तौबियु प्रजासिंगिसु अपाम पामदा कया अदु खुदक्ता सजेशन तौबा यारगनी फोंदोके अखोई मरत लेकोदोरिसी ngasiगी युति ngasiगी साथ मरमदुना अखोई कांग्रेस पार्टी दे सेना हादै मदुदी अफब मणिपुरगा सेंगे हाबा अफब लेपाकमा अफब नेशनल सेंगे हाबा तारगदी अखोई नालोसिंग से मखोई अपाम बनिंगबा मुनखमताई अमसु मखोई पोपरली अखोई अचुमलबीदा अखोई चलनबा होनबताई मणिपुर स्टेट आर्काइव्स सिंधुना ngarangdagi hona kaisampata leba office asida jatharakpa seminar wi sarugama oina ngasi senior citizen singi oiba sound archive ki special session pangtokre thoromandu da padmasri kriti na moderator oiki wanganglo oina RV Minthing Stephen Ankang RK Rajendro amadi atei maru oiba academician sing susaruya ki tongan tongan ba jati singi maru oiba wari kaya wanganglo singna paudam ki loinana manipur da chingmi tami ichil inaw ni harabasu emotional integration yaudabana masi की मपुंग फाबा वहन थोक लेहंद्री लेमिनरीबा कांगलुप सिंगी मियोय सिंग फमिनदुना वारी वाताई सानरबा मतुंगदा पुना थबक पांगथोक मिननबा होनबा चंगी हाइबा वाफम सिंगसु फोंदोनखी मखमदा मयमना नना तादादा मणिपुर कैपिटल असिना यम हावला यम नुवाइना यम इना कुमना लेगा मकाय सुदा लेगा युना करे लेगा अशी येंसिंगी द्रेदी फूड एंड सिविल सप्लाई की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मखादा लाइरबा मियामना अहोंबा मबलदा फंगफम थोपा चेंग अदु दिसंबर 10 फाउगी मनुंगदा फंगनदबा थोलगदी लालिबा दिसंबर 9 दा पुंग 12 की जनरल स्ट्राइक पांगथोनबा सेम सारगनी हाइना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा डोंगलन मैते की जेरोल अमना हाइदी पोइनु लरोक मतम हाइबसी मणिपुर मियाम की याफबा मतम ओइरमी हौजिक पोइनु थानी अदुबु मतम अमगी मियाम की हराउजबा मतम दु फंगद्रबा पोइनु था ओइरे पोइनु था दा कईदा फौ हापद्रबा लाइरबा लौमी सिमी क्या लेरे हौखिबा चही कया असि मणिपुर मियाम दा उरानबा मयामना नमथाक तौदुना लागली अकीबना नमथबिरबा मियाम दगी वाकत लागते हाइबगी खुदोंग चाबा लौदुना मियामना फंगफम थोपा चाकतुंग सिंग हुरानबा मयामना हायतुना लागली फिबम असिदा लुप असिना तुमिना लैसिनबा यादबदगी तंगाई फदबा अदु लाकना मियामगी चाकतुंग असि चाकथुंग अमदे हकीदमक ngasi miyamgi mang thaduna chongthokchari general strike na miyam bo awaba pi adubu lairaba miyamgi chakthung maliba asidadi pumnamak machin menduna lei lairaba miyamna ahongma mamalda phangpham tholiba cheng asi fangalu haibasi matam pumnamaki aikoi india dagi nonjaduna chakniba ama oina hinglasi haibanate phangpham thokasing adu lairaba miyamgi chakthung oibanina lairaba miyamda phangansi haibani manipurgi chingi lamsing ukrul tamenglong churachandpur sada hills chandel सेनापति मणिपुर सरकार की पीडीएस की ममी फाउब तादे थाबलबा मफमसिंग असि फाउब
लाइरदना तंपाकी डिस्ट्रिक्ट मरी असिदा फाउबा फमम थोपसिंग अदु फंगदना लेरी लेबाकी याफनब होनरिबा मयामगी दमक लाइरबा मियामगी फमफम थोप चाक्तुंग असिदगी ककफम थोपसिंग ककपदा लाइरबा मियामना पुक्चेल चाउना अयाबा पीरी अदुबु लेबाकी दमक ककलिबा अदुदगी लेमहोबसिंग अदुदी मियामदा कुसिनबियु हाइबनी हौजिक माविसना मखा चथदना लेरिबा खोंथांग अनि हाइरगदी लाइरबा मियामगी फमफम थोपा चेंग फंगदबगी मायुक्ता चंगसिनबा खोंथांग अमदी रिम्स याउना मणिपुर की लाइरबा मियामगी हक्सेल की थौरांग फगदहननबगी खोंथांग अनि असिनी मणिपुर असि इशू अमना अमबु नमथदुना चटपा इहौ लेबाक अमा ओइबना लूप असिनसु मतम मतमगी ओइना थोरलिबा इशू अदुदा प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन सेमदुना लालहौगी टैक्टिस सेम मरमना खुदोंग चादब खरा मायोकनबनी हौजिमकी ओइना मणिपुरगी यहलौलम अमदी यहलौमी कंजनबगी मखा ताबा इहौगी दमक सेम सादुना लेरिबा मतमनी लालिबा डिसेंबर 10 फावदा फंगफम तोपा चेंग लाइरबा मियामदा फंगलबदी लूप असिना जनरल स्ट्राइक तौरोय अदुबु फंगंदबा थोलगदी जनरल स्ट्राइक अमा पांगथोकपा हाबिसि सोयदबा वाफम ओइगनी हाइरी डीएम कॉलेज ऑफ साइंस की तोंगान तोंगानबा अवार्ड अपासिंग अथुबा मतमदा मेंशन बिनबा कॉलेज असिगी स्टूडेंट्स यूनियन मरी लेनबसिंगी पुनिंग चिंगसिली यूनियन की जनरल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार लाइस्ट्रमना आईएसटीवी न्यूज दा कॉलेज की नोंपोक थंगबा गेट असि फिबम सोले मसिना मिसिमिना थोकपा याबगी फिबम लेरे कॉलेज कैंपस की लंबीसिंग फिबम फत्रे कॉलेज की फेंसिंग अथुबा मतमदा लोइसिनबियु न्यू बॉयज हॉस्टल मतमगा चानबा मोंग द सेमजिनबियु कॉलेज मनुंगदा हुरान चिंथी की थबक चथरिबा असि तौबिगनु कॉलेज दा पाखंग लैसाबी सिंगी उनफम ओइरिबा असि खुदक्ता लेपियु हाइरी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन डेम कॉलेज ऑफ साइंस की माइकैदगी अपील तौजरी मदुदी कॉलेज दा पाखंग लैसासिंग पुलप पुनना लैबा अमदी मखोइदी स्कूलिंग ओथोपसि ngasiदगी हाइबेदी ngasiगी डेट 14 असिदगी अखोइगी कॉलेज मनुंगदा पुनबा हुरान चिंथी अमदी मरी लेनेदबा पक्चंग चंगबा असि कॉलेज स्टूडेंट यूनियन अथिंगबा थमजरे अमदी मसिदा थोलकपा अफपदा दायित्व खुदिम मसाना उबिगदबनी अमदी पाखंग लैसासिंगना फिबम मोंग चादब मोंग थेंगनरगदी अखोइना मदुदा प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मतिंग लौजरगा अखोइगी प्रेस हापोकपा मसिदा मरी लेनबा गार्जियन सिंगना कोई स्टूडेंट यूनियन बु लाना खनबीदनबा कोई स्टूडेंट यूनियन डेम कॉलेज ऑफ साइंस की माइकैदगी अपील तौजरी अमदी हुरान चिंथी तौरिबा अखोइगी हुरान फिबा गाड़ी असी कईगुम्बा अखोइना पुक्चेल चावसिंगना सिनाबिरगदी अखोइगी स्टूडेंट यूनियन की माइकैदगी काइखुनबा अमदी तौबिमन खनबा उच्चगनी मसी अखोइगी डेम कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की माइकैदगी थमजबा अपील हौखिबा डिसेंबर 13 की निमिदांग पुंग 10 मिनिट 30 रोम चपा मतमदा क्यामगई ताको मखादा लेबा एमडी रोशन बु आर्मी की फिजो सेपा मियोय मंगा अमसुंग सिविल ड्रेस सेपा अनि लाक्तुना फानना बहनरब थवोंग यानिंगदबा फोंदोक्तुना क्यामगई ताको तवाकल मिफम फंग्रे एमडी रोशन मसाना फोंदोरकपदा थौबाल मोइजिंगदगी आवाज ना लुचिंगदुना असम राइफल्स की मियोय सिंगल लोइनना लाक्लगा महाकी मांखिबा पल्सर मखाताना थिरलबदी हातकनि हाइना केहलबनी रोशन की अपोपिना महाकी मचानुपादा केहलमनिबा मियोय सिंगबु अकनबा थबक लखपियु हाइके मसुम हिंसा की थबुक से यामना पेनदे तखनिंगदे मियोय खोइदा जाति खुदिंग मसा पिनबन हजार सोलग चिक सोलग लैजबा गांगी अदुम कायन बथबक तौबसु नसदे अदुन मसी मसिम द थोहनदनबा मान दाइतो ओइगदमी इखोइदि इखोइसिदा थोलकपा तौलकपा खुदिमक हाइरिबा मादी अबासिन लोइन मान दाइतो मागी मनिम खोइ लालिबा क्रिसमस अमदी न्यू ईयर गा मरी लेना आईएसटीवी नेटवर्क लंदमसिगी मियामदा याफे पाउज पीबगा लोइना नुंगाइरबा नुमित असिगी येंगलगा मियामगी दबक नेटवर्क असिना सेटॉप बॉक्स याउद्रबसु महौसागुम आईएसटीवी न्यूज याउना लोकल चैनल सिंग असिदगी अमुहना मतम खरा एनालॉग सिग्नल दा येंगहलगनी लोइना मियामना अथुबा मतमदा सेटॉप बॉक्स लौननबगी बुक तौनबा नेटवर्क असिना खंगलगली घरी अवांगलकाई डेवलपमेंट सेंटर की मापन सुबह फाउंडेशन देगा मरी लेना ngasi घरी दलेबा GYC ग्राउंड दा डेवलपमेंट सेंटर असिगी अकोइबदा लेबा क्लास 10 अमदी 12 के अफब महरी सिंदा सेगी मनापीदना इकाई खुमनबो उठ्रे ngasi की थोरमदुदा चंगांगई जिला परिषद मेंबर मोरांगथेम ओंबी उथंबी डेवलपमेंट सेंटर की प्रेसिडेंट फामदोंग ओंबी चंद्रजिनी सगोलबन थंगनाउजम लेकाई ग्राम पंचायत की प्रधान नोंथोबम ओंबी मेमी अमदी ngasi की अफब महरी सिंदा सेलगी मना अदुबु कटखिबा थोकचोम पक्चाउना सिंगबना दाइसता अथोइबा मिथुंग ओइना सरुयाखी थरोमदुगा मरी लेना थोकचोम पक्चाउना डेवलपमेंट कमिटी की मियोय सिंदसु लुपा 5,000 की मतेंग पीखी
Bosem Naloba, English and Itaramari, February Kunda Panto Kotoriba, SSLC examination gave form Philip Tobugi Matam, Fine Yaudana Tasigi Taratruto Oiribasi, Matam Kara Sandu Piohana, All Manipur recognized private school welfare association Gicherola Manahari, Zero Asina Association Asina J. Kudingi Pangtoliba, Common Question Exam Yao River School Sinda, Chauno Kudong Chadabakaya Mayonari, Christian Lining Chepa Mahiri Singisu, Chauno Kudong Chadabakaya Levena Mari Leneva authorities in December Kuntare Fauba Tangai Fadana Fine Yaudana Guardian Singi Awaba Yang Biraga Sangdupiu Hari. Ta Sigi Taramathogi Pauche Sing Amadi Electronic Media da Imphal West SPG Gerald the Yakiba UPPK gi active member ani Moirangkom area dagi Fare Haikiba Wangjing Tianta Kunjau dagi Housingna Kwakatel Maya Koibida Leba Moirangthem Kalachan Apopa Lekidaba Iwotombi Amasung Moirangkom dagi Kumukcham Bisorjet Apopa Lekidaba Budhi Chandra Amadi Makoidagi Funkiba Chinese Sangre Manga Galoinana Detonator Sing UPPK Amadi KP Army ka karigumba hiram amatada mari leina de haina Lubasigi Secretary in Charge Information and Publicity Kuman Laisam Chagi Zero Amana Sengdoli Lubasina me kumari da MOU Taunakiba Numitagi Government Yadaba Amadi Miamna Pamdava Taba Amata Taukidri Tausu Tauroi Hauzik Ladiba UPPK Amadi KP Army Singi Maratagi Government Amadi Miamna Yadaba Tabakta General Nabadi Lumna Responsibility Lobangam Sudi Loraba Power Report Amata Taroktana Yum the Laitokiba Luki Army December Kuntramato Fawi Manungda designated game Tahalagna Bakangali Masida Karigumba Halaktaba Tarabadi Luka Karigumba Hiram Amata Mani Lainaroi Yumge Halaman Sina Makoibo Nungsirabadi game Tatin Biragnaba Natraga Tabiragnaba Kangali RSS ki National Executive Member ni Haiba Tarun Kumar Kauba Amana Manipur Amasung Jammu Kashmir da Thamliba Armed Forces Special Powers Act asi militant singbu maru fangna muthatriba fauba Act asi repeal tawroidabani haiba wafam kohorna kana yaningdaba fongdoli mahana fongdoliba wafam asidi Manipur da khundariba furup singbu India gi citizen ama oina laudana pumna mapu militant ni haiba mingthol adu pisilaga muthanabagi wakhalon adu fongdokchabani haina lawi asigumlaba matam-matamgi singsep thariba miyosing asidagi leibak miyamna condemn tawbaga loinana cheksinba darkar oire hairi E Sonamani ne iba wari ladik joino amadi upanyas hazari ngasi aibagi lolaubung da leiba yumda release tawkre thoromasida Jodha Chandra Sanasam Bijendra Kumar Sharma ke kuladaja susar yakhi All Tripura Manipur Students Association, Tripura Manipuri Development Committee, Tripura Manipuri Students Youth Coordinating Committee, All Tripura Manipuri Memorial Trust Sinduna, Humfumari Subanapilal Ninsing Thorom Tripura Gi Dhakabari the Pantokre, Thoromasida UCM Gi President Waina Basandra, Tripura Manipuri Development Committee Gi Chairman T.S. Nilamani, Nupi Samas Gi Vice President C.S. Zamini Lemesusar Yaki. Tamelong da Pigliba Nupimacha Amabu Namza Namtena Nabahona Kiba Todota Chenaba Mui Cherak Pio Haina Kongjang Siliba JC Convener G Pantida Mobile Phone da Phone Torotuna Amadi SMS Hazilakuna Akituzung Poale Haibadi Jumdaba Wakaloni Haina UMO na Fundoli Masina Asembo Oiragadi Sarkagi Maikadegi Asemba Langdala Zimputopa Ngamdaba Habisi Sarkarga Lautuna Raga Tobo Oina Mianda Uhali Tawong Asi Akchina Lobagaloina JC na local Patavok Singda UMO na Chauna Saru Yagani Hari Rumahal Theatre na Sinduna Taramari Dakshuba Rumahal Artist Memorial Drama Festival Ngasidagi Rumahal Theatre da Hokre Haudopagi Thoramda State Kala Academy gi Secretary S. Bidesho Sarma Theatre Asigi Chairman K. Haramani Susaruyaki Festival Asida Drama Kangrup Taramari na Saruyari Ahobunumita Imphal Theatre Wangkai gi Saura Utki Yimnam Huidrom Thiam Laisang Khong Dalaiba Social Welfare Club ki Golden Jubilee ki Thorom Pangtokre Thoromasida Little Master Higher Secondary ki Founder Secretary M. Thoiba Amjugi President Wangkhamsa Siamjai National Highway Yankai Humdoi Drug Owners Association ki President K.S. Inaubusu Saruyaki Wanga Kibisina Samasama Nungsinana Punna Leminabada Local Club Sina Chauna Mating Pangi Hawala Libanharu Simbu Sana Konabaromda Pushinduna Mayai Kabani Sadagi Laptohan Bangami Club Sina Rasnitigi Itil Changlana Afaba Club Oina Bahonasi Haiki All Manipur Young Farmers Union Amadi Wangjing Gram Panchana Puna Sinduna Nomagi Oiba Lomisingi Training Program Galonana Babigi Marumara Singh and Tokre Wangjing Purana Haitupopida Pangtokiba Thorom Esta UCM gi Vice President Chandramani Kumancha Wangjing Gram Panchayat R.K. Rajesh Susaruyaki Lomisingda Hawaii Hangamaru Pam Amadi Har Singh and Toki
Students Union of Kangleipak Model Higher Secondary Tera Khamnam Bazar ge unit branch hangdokre Efababu President Paunam Premikabu General Secretary oina khankre Thawbal Municipal Council gi ward number amagi manungda leiba chahi humfu gi mathaki mioisinda ward asigi Councillor Konsam Inau Tombina Ningtham Khudol Tamkre Thawbal Okramda leba Community Hall da pangthokiba thoram asida punna al chani gi yankhaida kambal amamam PK Loinana Medical Tamliba Mahirwe ahum IMA da Commission Tauraklaba Officer Amadi State Level Baby Soda Manala Rolaba Angang Amadasu Khudol Popiduna Puning Thawatki Sri Sri Govinda Jigi Isai Thawalub Rasesori Palana Jahi Kudingi Pangtok Pagom Poinugi Tarani Toini Panba Thangzanamita Palasinda Govinda Jigi Thawal Taukre Sainik School Imphal gi Nifuma Toisuba Jahi gi Thoram Ngasi School asida Pangthokre Thoram asida Education Minister Moirangthem Okendro Susaruyaki Sana Khonaba amasung Mahai Masingda Mithoi Mihelaba Cadet Singda Manamatum Singh Yanthoki All Manipur Government Higher Secondary Contract Lecturers Welfare Association Kowa Masim Kre Loinana MG Jahurbu President KH Bimobu General Secretary Oina Khankre Association asina atuba matamda Kuina Waraklaba Oja Singidamak regular tahananaba mari lenaba authority singda taksilagani hairi Ngarian Lambigi Yafarok Marinkulda Leiba waiting seta Gyan Mangduna Leramba Ahal Oreba Wakal Joreba Mue Ama Janimsa Pukatuna Laika Nakiba Adu Ngarang Numidang Lekidre Masamamin Kangjaba Mue Asi Food Manga Makairong Wagi Mamai Sangi Masapai Pok Hawi Muslim Man Ba Mue Asi Masamamin Kangdonaba Irilbung Police na Janimski Mokta Tamdi Hauzuk Sanabagi Pao Ngasigi sanabagi pauda Manipur gi nupa macha amadi nupi macha na jahi taramapan makhagi yangkai mapan suba National School Games Sepak Takraw Championship ki winner oikre School Games Federation of India ki media makhada Youth Affairs and Sports Department at Sinduna Komalampa ki Indo Stadium da tha asigi tang tara dagi state tara humdo gi nupi macha amadi nupi macha gi team kunmari na saru yadana chatharakiba championship ngasi loisinkhre nupi macha gi sanakibada Manipur na Nagaland bu set ahum sino point tara manga taru tara manga ani amadi tara manga mari da yamna lakchana maithiba PK nupa macha gi sanakibada Manipur na Delhi bu set ahum sino point tara manga taruk ta thoiki championship asida nupi macha gi ahum suba position Andhra Pradesh na amadi nupa macha gi na Uttar Pradesh na takre championship asigi mana heng chief minister na chief guest oiduna yantholagani Yankai tari suba sisimi ke qualifying round ngasi loisinkhre aroba Citizen Club na UFC Ukrubu Thoiduna final round Chankre All India Football Federation gi biyeng makhada All Manipur Football Association asinduna Imphal gi mapal kang jebung da chathariba yankai tare suba sisimit ki ngasi qualifying round ke aroiba sanakiba the Citizen Club sebam lekai na UFC Ukrubu goal amasino da maithiba PK Citizens Club ke maipakpagi panjal adu Fernando na kuntra mapan suba minute chankibani final round laliba tang tara taruk tagi sanaba horagani Chinga mathak yang Learners Club na Sinduna Club asigi tennis court ta chathariba ahum suba CYLC tennis tournament ki ngasi sanakiba jahi tara nithoi final da Rahul na Gaurapur set ani sino da thoiduna winner oikre nupa machagi jahi tara nithoi gi makhagi quarter final da Rajiv na Walter bu Aswaj na 40 bu Luching na Yakhomba bu thoiki semi final gi sanakibada Luching na 40 bu Rahul na Rajiv bu thoiki bani Manipur Kang Association na sponsor tawduna Laizing Ningthau apunba Kangkhun na sinduna Thangmaiban gi Laizing Ningthau Kang sangda chatharakiba kunmari suba Dhana Manjuri Women Open Kang Tournament ngasi loisinkhre loisinba numita Ibeton Kangkhun na Nikonbu Panjal mapal mari da thoiki Loktak Power Station na sponsor tawduna Moirang Football Association na simba tare suba Loktak Trophy gi ngasi sanakiba match cha amofa Moirang amadi Trupu Nambol goal ani chanduna draw oikre hayeng DM Rao Sengmaiga Neroka Sangafangwa sanargari Mr. Moirang Khamba State Level Bodybuilding Contest ki weight ngasi onkibaga loinana competition asida bodybuilder marifu mathoina saruk yaragani hayeng contest asi pangtholagari Wangbal Gram Panchayat amadi Indian Youth Congress Khangabok na sinduna ahanba Manipur State Senior Langari Championship uyan makhalekai lampakta hodokre hodopaki thoramda Parliamentary Secretary M Prithviraj MLA Olandhoni Susaruyaki Championship asida team tara taruna saruk yari
स्टेट मरीना सरुक यादुना मरीसुबा दिलीप सिंह मेमोरियल नॉर्थ ईस्ट जोन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप मसिदगी कोमन लंपा के इंडोर स्टेडियम हौख्रे हौदोपगी थरमदा मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम साई NERC इम्फाल के डायरेक्टर सुभाष बासुमातरी कडागी चीफ इंजीनियर के मनोरंजन अमदे जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जसपाल सिंह कंधारी सुसरु याखी सानरोई सिंगी मार्च पास की सरु याखीब सिंह सलामी ओखे ngasi tonga कैटेगरी सिंगी इवेंट सिंह पांगथोखे Manipur Canoeing and Kayaking Association asinduna mari suba state level championship Kangla Mod Khoyathong da pangthokre tharomasida parliamentary secretary Amin Shah MLAT Mangri Babu amadi Manipur Canoeing and Kayaking Association ki president Jotin Wakom Sisaruyaki ngasi pangthokhiba 200 meter women ki to event ta tama amadi sana jawbina winner oikre C1 men's event ta and Yaifabana winner oikre K1 gi sub junior boys ta and Jitler na winner oikre ngasi ba ingasagi pau ICA alam fair patagi phangba pau matung ina ngasi khwaidagi saba degree Celsius 92.3 khwaidagi ingba degree Celsius 3.9 nusita yawba ising manilgi chang ayukta chada 38 nungthildana chada 93 nongjugi chang millimeter sunyani Leslapudamaro pamukana pizari Tarasuba Orange Festival None the Panthokre Ban Blockade Amasung Ohiwai gi pothok sing boycott tawba si longmi singi mayuktani haina Manipur gi Governor Dr. Aswani Kumar na phongdokre Manipur da private tuition gi chang wakhalaliba si oja kayana school da lairing nithina takpidaba amadi ban general strike nani haidi amadi Manipur gi nupa macha amadi nupi macha na National School Games sepak takraw gi winner oire Ngasigi de asti bina pisaba pau pata station jari nim tabirim sumo bukana krumjari